Brian, ubu aka kanya bimaze kumenyekana yuko usigaye wifuza abahungu cyane, umenyerewe mu kuvanga imiziki no mu bindi bisanzwe. Nyuma y'aho ufatiwe mu businzi, bimenyekanye yuko unakunda abahungu ukanabifuza. yewe nshaka gushukura umuntu nkabiri cyuya umutwe ukandya. DJ Brian, aha ni mu ijuru, ntabwo byemewe kuhasindira cyangwa kuhavugira amagambo y'ubusambanyi. Turagusohora hanze. Kubera iki se iyo ugiye kurongora uwo muntu hatifunga? Wihangane gukubitwa. Wakomeje kugaragaza disipurine mbi, ubusambanyi ndetse n'ubusinzi bwakugize imbata y'ikibi. Hagati aho rero, ugiye kuba ugiye hanze, ubanza uhanwe urakubitwa inkoni 5,000. Nyuma uri bugaruke uraza utubwira uko byari bimeze n'uko umeze. Meze neza, ndashima Imana. Brian, mu minsi yashize hari ibirego byatugezeho, usigaye ugaragara mu bikorwa by'ubusambanyi ku mugaragaro nk'uko wabyikoreye cyangwa ubivuga. Ndabeshya, ngaho bisubiremo. Yaje guterana finga. Cecekaho, ntacyo tutumvise. Ndaya mbaya. Finga uwayitewe niba ataburanye, uwayiteye akaba ataburanye, wowe ubabajwe n'iki? Cecekaho ngaho. Muri iyi minsi twumvise yuko ngo niyicuruza kandi ngo ni ku mafaranga make, ariko nangahe? Ituru 3, ituru 5. Cecekaho wandaya we, twabyumvise ntacyo tutumvise. Ikindi kandi urahanwa bikomeye. Twumvise yuko gusigaye ukora ubusambanyi ndetse ngo unasomana mu ruhame. Gusomana mu ruhame ntabwo byemewe. Sohoka aha ngaha wihuse vuba, subira ku isi kandi urajyayo n'amaguru, ubanje no gukubitwa inkoni 5,000. Umuntu tuzahura mushukura nancukurire nidusomana ngo ntabwo. Urasubira ku isi n'amaguru kandi wabanje gukubitwa. Twumvise yuko kandi hari n'igihe witora ugakuramo imyenda ukayikuriramo. Ubwo ni uburaya. Brian na mugenzi wawe mugiye gusubizwa ku isi mwarakubiswe cyane. Mubanze mutubwire abantu bwafatanyije uburaya ndetse n'ubusambanyi n'ubusinzi. Melody, Mebiti na management bari abantu 4. Ubabwire ko nabo bazaza bakabihanirwa. Mugiye gusubizwa ku isi, ntimuzanagaruke hano.